Pamirsa, Pemkab Bangli merencana nincapang anceng penerimaan pajak hotel dan restoran PHR ring perubahan APBD warsa kalih tali 3 likur antuk 5 miliar. Pemkab Bangli nincapang anceng inucap santukan sampun nyelehin penglimbakan potensi PHR sani kecihna yang sayan mawawah nyane kuentenan coffee shop, hotel, restoran, miwah glamping. Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BKPAD Kabupaten Bangli, Idewo Bagus Riana Putra Mausang, ring APBD Induk war sekali tali 3 likur, Pemka Bangli madue anceng pendapatan PHR kantos 16 miliar. Nanging kantos ring tengahing bulan Agustus puniki, pemargin nyani sampun mungguh kantos 1 miliar. Ring APBD perubahan puniki anceng PHR karencana yang nincap 5 miliar dados 1 miliar. Ring sajoning nincapang pikolihan PHR, Pemka Bangli selami puniki sayan rajak maut saha nes usanan kaon antuk masang piranti sistem elektronik ring wajib pajak. Sistem elektronik inucap kepasang antuk ngerekam transaksi penjualan wajib pajak. Dani ngawawahin wenten 6 dasa kali wajib pajak PHR ring Bangli. Nanging raum mangkin sampun 3 dasa kutus wajib pajak sani mepasang sistem elektronik. Wajib pajak sani sampun mepasang sistem elektronik inucap kaulengang sani madue potensi ageng. Baik ketandane mausang sistem elektronik sani kepasang madue akurasi tinggi ritat kala merekam transaksi penjualan. Tios mastikayang anceng pendapatan PHR Pemka Bangli taler merencana nincapang anceng pendapatan asli daerah saking makudang-kudang komponen tiosan. Katanya nih ring PAD perubahan APBD war sekali tali 3 likur nincap 3 dasa kutus miliar dados 3 likur miliar. Dayu Swasrina Bali Pos Kuningayang.